Millicat 5353. It's Millicat 5353. Sorry. Die keer gaan ons kyk na PTFS. Ek is experienced player. So ek gaan St. Bartholomew. Ja. Wat my net sien wat my flippin gunsteling vliegtuig. Is hier is ons Eden Talent 2059. Ek hou van alles vliegtuig. Dit is moeilik om te land. Zeer compact en hy is my lekker. So, ek hou van hierdie airport spesifiek, want hy is so my klein. Draai, en dan weer spoed, en there we go. Take off, boys, let's go. En dat is. Daar gaat mijn voet en niet weer in. Niet weer op. Dit is goed. Wachten en snel. Ik denk die zolie run of Miller by Greater Rockford. Maar ik ga hem zo met de bus. Is die naby een stuk closer? Nou, net zien. Wat je naaste keer ja. Wat je naaste keer. Dat was draai zonder iedereen rond te kijken. My vingers kry koud. Dis koud vanaand hier in Suid-Afrika. Check out. Daai liggie. Hy is vinnig. Anyway. Kom ons land mooi. Vlieg. Die ou, hy is nog uit. En die net.
Butter! Ek wag totdat dit soos 'n flipping taxi in sê. Asseblief. Sê butter. Ag nee, slip dit maar. Hey, I'm having a hard time over here. No. I will make you do like that. Perfect. Retard, extra airbus. Retard. And touchdown. Ladies and gentlemen, we are in Australia. Welcome to the land down under. I don't know if we're in Australia or not. I don't know if I'm just in Australia or not. I don't know if I'm just going, I'm not just upside down. How about 8661? Okay. My goal is om te refuel. Perfect. Funny. Stopie by hom. Wat een fun. Okay. My nuwe goal is om by Isolirani te land. Ja, regtig cute vliegtuig. Ek dink ek moet by die Isolirani soos 'n airport gaan. Haven. Ek weet nie, ek gaan daar kan neem, want ek geloof nie soos een airvliegtuie. Ach man, seaplane, oceaanvliegtuie, dit is goed onder die wings. Het is ballonne like for some reason. Ek my soos die ballonne. Hallo vliegtuig, kan ek net vinniger gaan? Ek dink ek gesien ja. Ek gaan probeer op daai en take off. Ek nou die wind is goed. Of eerder daai en is die nabijste. En die wind is goed, ja. Anyway, wow. So, draai. Hier is ons. En dat is het. Let's take off and go to Isolirani, boys. This is Talent 2059. Passengers are about to take off like a Red Bull stunt plane. As I told you, like a Red Bull stunt plane. Anyway, after Isolirani we go.
Laat ek gou op die map kyk. Lukla Airport. Oh no. Ek dink ek maak my passengers na. Oh. Ek dink dit is impossible om daar te gaan. Maar ek dink dis ek weet nie of dit sy regte naam is nie, want ek gaan die research doen. Ek het research gedoen op Southampton. Daar en lyk my dis by Engeland, Britannia. Orangey, dink julle weet al klaar Japan. Het jy mis Queen Elizabeth? Ek dink is behoort aan Britannia ook. Saint Bartholomew, I don't know also. Oh, my battery is flat. Is all you huh? I can't see anything. Help me. Help me! There we go, I can see again. I put on my specs. Burp. Oh, sorry, Ella. I drank Pepsi Max. I'm gonna take my wheels out. I'm gonna take my wheels out. Yes, but is it the Zolirani Airport or what? I don't know. That's Roughampton. Why is everything purple? Ek weet ek sê die gevaarlik maybe, maar it's for a reason. And there we go. Butter. Nee. Kom ons probeer die by Zolirani. Daar sien ek. Is hier Zolirani? Dalk. Ek hou hierdie goed uit sodat ek kan tussen meer tussen I don't what's the word. Daar is die airport. Ek sien die lang klein lig. Wat is die gebouw? Dit is net 'n drone show over hier, dink ek. Ja, is 'n freaking drone show. Ek dink ons is opgeline. Oh, alles is pers. Purple. Groot berge. Drone show. Hier is nog 'n berg. Watch out, boy. Hier is ons. Oh, fuel. Hierdie is... Yep, is alweer run. Nou gaan ons afduik. Ek incredible computer. Nou gaan ons throttle 0. En nou afduik. Don't hit those thingies. That's so. Now that's what you call butter landing. Okay. Moet ons die wacht voordat ons kan sit in
flippend soos stadiger word. Dit gee Michael Jackson vibes. Smooth criminal music video vibes. Dis die tipe. My vliegtuig. Ja, jy gaan nie op die gras, jy gaan jou puncture kry. Kijk, want by die Zonurania is klap. Nou moet ek nou die game leave. Nou gaan ek ander dan video's wys. Can I please go faster? Ek kan net. By the way, so ek probeer 10 subscribers kry. Wow. Run to. I can't move. Okay. Anyway, baie dankie dat julle gekyk het. Ek hoop julle het 'n lekker dag. Jesus loves you. He loves everybody equally. Onthou dit. Anyway, bye bye. It's Willie Cat 5353 out.